Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule kan hriat theu angin kan u naw zo na thak Manipur lama cheng te chuan meitei ho awangin buaina na men lowan to ka ru ruin mundang angai tu lei thei lova hetiang ani awang hian Manipur lam chanchin kan thur bing na sa in helam pang hi kan tar lang tam hle maya heti mek lai hian Russia le Ukraine indona kum khat chuang zet kalme ka po an buaina ala re thei mek ulova hetianga Russia le Ukraine an buai mek lai hian Russia ta na tangkai mai Wagner mercenaries group te chu an hel tatlat maya tuna hian Russia ra rel na mun pui poimo tak mai chu Wagner ho te hian an thunun fel der to a tun huna hian mun zau zok lak tumin ma an la le meka Russia President Vladimir Putin apo Russia rama a omngam lova asangoi zon pui mi tam tak po Russia ram an chua san ni in an ron tar lang vele tatlat maya tun tuma hian Russia le Ukraine buaina chungchang awanga Russia le an sipai Wagner buaina ron chua vele tak dan chungchang kan ngai thavele thungdon ani June ni som hi le pali zinga khan Russia chimlam military district Rostov-on-Don khopui chu Wagner Group private military company PMC chuan an la fel der mai precaution chuan Russia helicopter an ka thak thu soin thalak apos bok he khopui hi Russian sipai mun poimo top khok te zinga mi ania Russian Southern military district pum pui control tu ani Ukraine border atanga mel somruk chawahla ani mai baka tuna Ukraine indona a Russia ra rel na mun pui ani awangin Ukraine indona a ngong thalo tak anei ngei don ani Wagner private mercenary le Russia military command inkara hian neu alo omna hi arei to a Wagner PMC ho to pa hian khovel riata na tak takin Russia Defense Ministry hi lo soi sel fo to ma se Ukraine indona Russia sipai te aya a sipai te an chet that jok mi awangin Putin a meu pon engtin vak atingam ngai lo ani precaution saidan chuan June ni som ni le pathum khan Wagner sipai te chu rocket lai pui le thona mangin Russia sipai te chuan an bei thuta Wagner sipai sang khat velan thi ani precaution chuan heng kan unaw thita te tan hian justice kan hlen chuak ngei don ati piap mai he thu hi Russian Defense Ministry chuan na satakina phathung June ni som hi le pali khan Russia Federal Security Service FSB chuan he company nei tupa if any precaution chu ral thuam ne na healthy in thu buai siam sak ani ti Kremlin Aligned News Agency RT BBC chuan a soi silai voi khat po met puak lova Russia chimlam sipai mun pui Wagner PMC in an la fai vek thei hi thil mak tak ani media report chuan tengle rifleman te chu Rostov khopui lai li a hian roi an nia Rostov khopui chu chua san phal ani lova mi pui te chu ma ni in thewa om tura hriat tir an ni precaution chuan an hel lova Putin pai thak an tum lo bok Russia defense ruai tu te chu an du lova atul chuan Moscow thleng po kal atum ti asoi Special Services Law Enforcement Agency Defense FSB Ministry of Internal Affairs le Russian Guard te chu darkar som ni le palichung in ring rangin an oma Putin a hna darkar tin chanchin thar report an pezelani Vedomosti newspaper thalaka alandanin Russia sipai ta chuan Moscow chimthlang lama machine gun nen position an la a armed police te chu Wagner mercenaries local na tur kong pui M4 highway ya an pung khom bokani President Putin chuan he buaina hi ral thuam ne na helna mutiny le ramphat san na sataka apuanga Moscow thunei tu te chuan he thilawang hian counter terrorism state of emergency apuang hal
Wagner sipai te Moscow lampanakal an tumawangin jin khapna travel restriction an puang halbok Lipetsk Bial Governor Igor arrangement chuan Russia hel Wagner mercenary unit te chu Russian sipai hotu te pai thlaturin Moscow chimlam Lipetsk region Moscow atanga kilometer zali vela thui an kaltlang mek ani chu wangin mipui te chu mani in chuasan lo tur le lir thei manga jin chuak lo turin ka nge na cheu ati Russia thian tha le lung rual pui Belarus Foreign Ministry thupuang tu chuan he Wagner mercenary group helna hi khothlang ram te tan chuan thilpek lu takani he helna hian chiat na sa tak a thlen thei ani keini ro chu Russia thian tha kan ni reng don ani ati Wagner mercenary group hi Putinan Ukraine beitua aman tangkai em an ni ti chu kan riat vek to kha Wagner chief Evgeny Prigozhin chuan Wagner mercenaries group member sim ni le sanga te chuan Rostov-on-Don uncontrolled ti apuan nuwa mercenaries ho hi petriat ti in a ko zuani warlord Prigozhinan Wagner mercenary group mi sing ni le sanga te Moscow apan pui chu March of Justice ti minga phua President Putinan Russia Wagner militia force te ron thlen ma in Moscow a outpost tam tak siam tirin sipai motor tam tak a hum khup to ani Prigozhin na sipai sing ni le sanga te chak ma manga southern Russia city of Rostov-on-Don an control nuwa hian 2 month hi kan hlau lo ati zuya Wagner te hian city of Voronezh chanve an thleng to a social media lama Wagner mercenaries ni nge ya langten Krasnodar le Volgograd lam an pan bokani pro Putin forces ten Oka river kaina leya position an siama barak equipment machine gun le grenade launcher te an hunga barricade le machine gun nes nen an rirup mai Russia lam hi thei anga lo in ringin motor an tlar tuara Wagner private mercenary group te hian M4 highway lamatangin Moscow an panani pro Putin forces te chuan Wagner unit headquarter St. Petersburg ami an lu chua to a Russian security service ten US dollar million somli le pasari te meu poisa fayan la a hei hi Prigozhinan ami chorte hlo tura ati ani report tam taka Putinan Moscow achua san antia presidential plan Vladimir Putin man thin chu Moscow atangin noter lamapana business jet dangin Putin allies ten Turkey an pan ni in an rebok Russian security source chuan Wagner fighter ten city of Voronezh Moscow atanga south lam kilometer zanga mel za thumsom an lale to antia governor of Russian Voronezh region hoin counter-terrorism operation an nei ngala Wagner 10 Krasnodar and Volgograd cheng te chuak lo turin nanti ani Prigozhin hian Russia military boss Shoigu Kremachak zek lea Wagner hovin Moscow an panchu hei hi military coup pani lo ro rel na dik plen chuak tura kongzo this is not a military coup but a march of justice ati mia ani Russia chok boy mek tu Prigozhin hi June ni khat sang khajakwa somruk pakhat khan Leningrad a alo pianga kum sang khajakwa somriat pakhat khan ruk le bum na thu buaya kum som le pahni te meu lung in tan tirania kum sang khajakwa somkwa khan lung in atangin achua nuwa hot dog azua trana kum sang khajakwa somkwa panga khan asum don na hiti zau zelin restaurant lar le hlotling tak ayan kol boka kum sang ni chau khan Putin anen hian anin nim mai chawa direct le George Bush Stalin international leader te ei tura siam sak thinani Putin chef tia riatlar sarkar contract adong to a hausa chau zel boka kum sang ni sompali khan Donbass a indo na a
Russia sipai te pui turin Wagner Group adina a operation chu Syria le Africa a azau zela kan riat angin kumsang ni som ni pahnia Ukraine indona Russia chakna poimo tak aron dile bokani asipai ta chuan kum in kum tir lam khan bakmut lak tumin campaign lo tling tak angkal puya tuna chuan Putin le Russia sipai te laka helna na huai tu anile ta thunga engchen nge he buaina hian Russia ram angong don soi thei anilo he hun rem chang hi chu in Russia mel maram lian tak tak hian an thuak ron vora Wagner an ron tran pui ani chuan buaina na sa tak khovel hian a ma chon thei don ani